byinshi utamenye kuri NMN Jewelries. NMN Jewelries ni product y'umwimerere yakozwe n'abanyamerika. Ikaba ifasha ku bibazo bijyanye n'umwijima, igafasha ku bibazo bijyanye n'impyiko, igafasha ku bibazo bya diabete, ndetse igafasha abantu bafite ikibazo cya kanseri yo mu mara cyangwa se kanseri y'inkondo y'umura, ndetse by'umwihariko igafasha cyane ku bantu bafite ikibazo cya breast cancer, kanseri y'amabere. Igafasha abantu bafite ikibazo cya prostate cancer. Prostate cancer ni indwara yibasira igitsina gabo, ariko ntabwo ipfa guhita yitwa prostate cancer, ahubwo itangira yitwa prostate enlargement. Ariko NMN Jewelries ni igisubizo kuri abo bantu, ndetse kandi ni igisubizo kuri kanseri y'uruhu. Nkuko tubivuze rero, NMN Jewelries ubushakashatsi bwagaragaje yuko ubushakashatsi bwa OMS bwagaragaje yuko ibyo NMN Jewelries ikora mu masaha 24 uramutse ukoresheje ubundi buryo bwose bushoboka bw'imiti itandukanye yakozwe bishobora kugusaba imyaka 20,000. Murumva yuko ni ibintu bidashoboka, kuko NMN bavuga ko ari product ya mbere yakozwe muri BF Suma cyangwa yakozwe n'abanyamerika, ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba yatanga igisubizo aho abandi bagerageje gushakira ibisubizo bigiye bitandukanye mu miti itandukanye ntibabone igisubizo. Ariko ibanga nta rindi, ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira tukayikugezaho. NMN Jewelries ni product kandi ifasha ku bantu bafite ikibazo cyo kugira isereri bakikubita hasi. Ni product by'umwimerere ifasha ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye, bitavuze yuko ifasha ku bantu gusa bafite izo ndwara tuvuze, ahubwo n'abantu bafite ibibazo by'icyo twita immune boost, abantu bafite ikibazo cy'ama raw CDs, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bishobora kwibasira imibiri yacu. NMN Jewelries ni igisubizo kuri ubwo buzima bwa benshi. Ngwino rero wihahire NMN Jewelries kugira ngo nawe ubashe kwirinda amakanseri, ndetse niba waramaze kwandura kanseri cyangwa waramaze kugira virusi itera kansa, nawe ube wabasha kubonerwa igisubizo ukoresheje NMN Jewelries. Murakoze rero, turabashimiye. Twabasobanuriraga kuri NMN Jewelries. Uramutse ukeneye ubundi busobanuro bwimbitse waduhamagara kuri 079 89 75 799. Uramutse kandi ukeneye gutanga inama n'ibitekerezo, nimero watubonaho niyo ngiyo. Wakibuka kandi gukora subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo uko bukeye nuko bwije tujye turushaho kukugezaho ibyiza byinshi bigiye bitandukanye dusanga muri Bright Better Future. Uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Ivuze rero uvuze n'abawe kugira ngo batazahura n'ibibazo. Tubibutsa ko iyi product ikozwe mu buryo bwa food supplements. Ni natural product, 90% ni umuti, 10% ni inyunganiramirire. Birumvikana ko ni food supplement. Ni umuti rero wakozwe hatarimo ibinyabutabire, hatarimo produit chimique, hatarimo bimwe dukunda kwita ngo nama effet secondaire. Bivuze ko effet secondaire ni ingaruka ku buzima bw'umuntu. Kuko rero uyu muti ukozwe mu buryo buri natural product, nta kibazo na kimwe ushobora guteza ku buzima bw'umuntu. Sawa, turabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza.